Pazite kako cool sve izgleda. Keti, davoj! Pazite što je lepo. Ne znam samo gdje sada idem. Da li idem ovamo, da li ovamo, da li onamo. Inače, sad je 6 ujutro, tako nešto, 6:50, sad 7. Prerano da bi bilo koje ljudsko biće bilo budno, definitivno. Opet veverica vam. Wow. Pazite vi to lepotu. Pošto nas je neki Marko, ne znam koji, predugo zadržao tamo kako bi snimao, sada John i ja moramo otići. Hej ljudi, uključujemo se nakon one vožnje. Sada evo nas u predivnom San Francisku. Ovdje je prelepo. Eno ona putanja što ide onako zigzag. Kao što vidite, samo što možda i ne vidite jer vam nije fokusirano. Samo sekund, ovaj autofokus me dosta zeza. Moram tačno da gledam, ne mogu baš da ga ostavim samo na fokusu. Pazite vi ovu lepotu. Pazite vi ovu lepotu. Predivno. Predivno, ne znam još što da kažem, sem da je predivno. Pazite vi ovo. Mislim baš, we can't go that way. Woo! I just want to record. Prepuno turista. Dosta kineskih turista.
Tako da, ono. Moramo njega sačekamo proći, izgleda kod da su... Izgleda kod da su iz onih bendova. Azijanskih, onih koreanskih bendova. Da, kako si? Kaže John, da, kako si? Dobar sam, kako si ti? I don't know if we can... Uspeli smo. Stigli smo! Pazite gdje, Golden Gate Bridge. Tu je, samo što se bus mnogo jako čuje, ali što da radim, nema veze, morat ću se malo to pernati. Ok, evo ga, ovdje se ne čuje toliko bus. Evo ga. Golden Gate Bridge. Tu smo ljudi, pazite. Vi ovu lepotu. Pazite. Ukrcavanje na brat. If you miss them now, you'll see some later as we return. If they're hiding today, you can always hear them. Look left to the port side of the ship, toward the shore. Ok, sada sam u Los Angelesu, ovdje ostajemo, kao što sam rekao, do 9. aprila, pa se kasnije vraćamo u Washington State, u Linwood, gdje sam i započeo ovaj vlog serijal. Ovdje sam došao 10. avgusta i ostajem do 21. juna za vas koji ste novi na kanalu. A pošto znam da vas ima dosta, želim da vas pozdravim sve nove na kanalu i također želim da vam se zahvalim na nevjerovatnih sada već 17.800 pretplatnika u ovom trenutku. Ko zna koliko će biti kada objavim ovaj klip, kada se probudim ujutru. Sada je 12.10, april 7. petak i napokon sam sada stigao da editujem vlog iz 2. aprila, točnije sve što se desilo u 2. aprilu u San Francisku, jer u proteklih nekoliko dana nisam imao, tačno prethodnih nekoliko dana nisam imao dobar internet u hotelu, te nisam mogao to da uradim. John, don't do that. Ali svakako da, sada imam bolji net i sada napokon mogu da editujem ovaj vlog i sada vi gledate ovaj vlog, nadam se, na vreme. Plan za dalje je Universal Studio, Disneyland i obilazak Los Angelesa i naravno na kraju vraćamo se u Washington State. To je bilo to za ovaj vlog, nadam se da ste uživali, ja sam proveo već nekih 2-3 sata na editu, tako da konstantno sam bez prestanka sam samo editovao. I da, to je bilo to.
ostanite mi tako kako jeste, želim vam danas srećan dan, želim vam srećan naravno i život i želim da vam poručim da se trudite i da vredno radite i da ćete uspjeti. Pozdrav carine. Ćao!